Komisi Benta ban kentiu ya kasap ki kena skul haka kam yelek kai UMDC ke Jayau constituency uba pol lingdo menta kasengi ka khan riu tarek unok pra arjar puar ula pli pat ba ya kamadan basketball jong ka skul Nora Evelyn Higher Secondary School Kuala Pati Shillong haka jing sakhi lang jong ki pastor ka balang ublai haringkat ka jing adon lang ki no hikai lambat ki kena skul jong ka ni Islam aji hikai Kani kamadan basketball court ya kabala play mentang si kam desyo ke badang thamai hendrai kani kamadan yelek ka ya kabau ba polling do ula penyo house nam arjar rio menba udang long menteri sarkar jilla Haswa ban sedang ke jing lang lingkot ban play ke kamadan nakal yang usembut kong sanu pastor R Im Yong ula puli ya ka ketian ublai bat ya lam da ke jing duai ha ke jing don lang upastor AC Moore ubadai pet ya ke yang mani jong ka balang ublai upastor S Cars Imli lambat ki weipat nakal yang ba polling do ha bakran ha ke jing lang ula pau bo ngonong weisu haba wan ban ya don bentalang bat kani ke skul namor bo laju ya don bentalang bat kani ke skul haki ba bon ki cap bat benrap ru ba ka jing play biang ya kani kamadan basketball court kani ke jing sna pen thamai kani ke jo ka jaka ya ka balatay ning kong house nam arajar nriu student Eric Menlang Shabong in the arm wrestling competition. So, kindly give out. Mga idon bantang pek andai leng arajar nriu. Gila depan snai kaya basketball court. Arajar nriu kau lalong lapalak shipos ni banta. Bat banta kesini arajar apuar yawan biang man. Na benda ke renovation yang kini keju basketball court ke paman gaspan ke jong kini kisnem kibak hatsan snem ye ngayo ban benne bentin ni kini basketball court ko makalong ban bahaya ka bat ke bang sokmento kolong ba ke last visit mengawan sini ke food fest di principal ilai itu yang ni don bok ne ning kong ni perkhat ni yo ke basketball court hendai nak perlu no ni ke ye mani ke ni basketball court kalau ke ye mani nak benda jongi laku ba ars nami ikan sepang kejing tuna kajing tuko, kajing hial, jom asensya khadar hagi yang baru. I bangin kenmau. Kumbarwai Michael Jackson, Man in the Mirror. I'm looking at the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. Apet you brio hakayit kami bagong ibu kela ya kilitiya ki jombe kabamot bang ipet chwaya lidi pet chwaya lidi pile ayu pi contribute ayu pi kan bhag no ya sincha khadar Lada ka vote ke jong pi ka hok jong pi banjit nong mi khmat ka shong do tang ar hazar tika ba phi die ya ta ka hok se ke bathong bisa ban da phio ade ya ka sarkar ka bolong karap phio gini dei ki be to ni ki dei be luti mano ba hikai ka jing luti ma phi ba de shwaning kong ya ka epek ke jong pi ar hazar tika The Man in the Mirror Michael Jackson. But nak tak tahu bang, now tahu beliau, baik, ia lagi hari ini kami, now tahu beliau, uklai, ia kelintiak jumpa, di hari kita, unsabai bandrai pak, heal the world, dan kia ek pertai. Bila melakukan pengkhiat yang percaya lada, himna ban pengkhiat ia lagi.
Preng Jumpi kum ke Balang, Preng Jumpi kum ke school, kinoi kai bat kam tam di student sangi. Ke message ke jongan matap step, ke dai ke message jong ke jingkerman. Let us make the best use of what we have and deliver the best. Ngia tanum parak, ngia kunyum parak, and regidon ayu, ban ai keliang.